Kahnyok Border Dispute Redressal Forum kabaripet ya kabaha kamiat kijay bentreo kasi penar kibasyong basa hablok 1 kabahapo ka ilaka labang nong pulut pangam raliang menta kasngi kakalay teri ujilio kila keno ba kijay bentreo karbi nagate kasnong kila berngem benbe snong no ya ki kasi penar kibasyong basa hakite gijaka nagadaw ba kila kentaj banya benta ki election jong karbi autonomous district council kabala pelong hakapha teri ujilio arjar puar chairman ke HBDRF uba si songo ulong bagadaw ba kapapelong yaki banrai boycott yakani ke election kadai namar bakisnong kim juyo iki kampenroi wat ladade kasurok lani kanu kanuru ulo ongru babon sin ki khasi penar basyong snong syakite githan ki juma yasibon ki jingle asiliang ulo ongru balara kami kanu kajingdawa banpha pensyai halol kajingkenta jongki banyasimenta ki election kadai banyan katkum kaan omban mi kajingya kaja lani kajingya umsnam kajing wan jungi hane kalong naga benta kadaw ba kipai kasih penar jungi kibadon hapok ilaka labang nang pulut pangamar liang kabar ngijutip kum goblok won kile sim ye kararang ba ban boycott ban om ye sim menta syu hakaning election MEC member of autonomous council jong ka karbi anglong autonomous council kaba ladep te hadin bagi kasih penar ji kipai kasih penar jungi kim tre syu bani simenta hakata ka election ko bladep te niyo kejengkit kubati kena ba kiwan ki press ki media jungi karbi omdai bagi wan hakitu kisnong penar kiwan hakitu kisnong karbi kipan hajan kisnong penar kato kisnong karbi kadai kemut hade kato kemut hade kadai ke badang hap hapok ke police station juga mojem kamu gitu kisnong karbi kidai balik hebut sepok snong penar kai te gini press media nang te nepok karbi kiwan bat ki interview ye gitu ki rang pak snong sekretari snong jong tu snong tenengkong ki ongba pio jingtip balai begini ki pai kasih penar ki ba syong ne pop blok 1 kim trek subane si mentabat ne ki election blodep te gitu ki try snong ki ong imtip te kelibat de ong ba hato don em gejing ya sneu per jing mod le ne gejing ya kan gejing ya kajia mo haswa kan election ku ba steu ar teu le ne sipna ar prime minister te kita karang ba snong ru ki tu hok ibu plik ong bam don ge eru te habakum ta ni don kamban wat ya kadau ton rai balai ba kine ki pai kasih penar baro sikata ki jole ya thebut te hakan ni kasin pat de kim le syuk ye boycott no ta gadai we ka ba arpat kelong ba ni deru ban wat mano badon kti ban kensal ni mano badon kti hagan ka kam ka ba lai pat kelong ba hato ke sarkar asam lanik election commission jugri india kan le ayu ye kini gibreu na marba kala pen khen no ya kata ka rules of democracy ki ong kumta kai te ban yo jing tip da ka bati kenapa nomor baku baju long hi barok sikata kisah ni barobor kijing huri hura nante laringi faidin si islam jubal demo kimi sibun kijing huri hura haduk bagi berujungi ngaduk kesnem kar kendai spa nyo pe haduk menta ki leduk kila hap ban ye pet snong haduk lai sin laiwat kar kendai spa nyo ko wen yo ar nang ta arjar lai nang ta arjar katsan te kumba long hi por ledep om dei ba ni kren be ni kenok mo ledon ki egi daw ki berit tang suyo dong ki karbi ki wan pentik wan thombor be ki berujungi te mentang hi te ki kubor ki batik kenapa hang nyimpat yo tang ba ki don ki berujungi ki ba fun sengi ki ba fun senga ke ong ba ki karbi ki ong kumta te kita ketin kumta kemut ba anda dek nyem vot nang ni khat arterik ni sa khot jingelang ba ni sa be snong no ye pi nang ni namar hip trek suban ye don benta bar ni haga de election haga caka jong pi din pensa no de gi breu te kata nimut ban ong nimla ban ong ba kajian ni gamjian ne henrai ni ladangi pek pat kat kum ki por gi bladep kat kum gi jingjia gi bladep kala ban long namar benta gi breu jungi bron site gi don pedengga jing sir ken pedengga jing artutin naga benta ka jong sukum san jong ki safety jong ki te ni mesian ga hanyu trek border dispute redressal from HBDRF nga day utration ng banang te ni don ban pensyai halor
kita kubor lagi kita gejing sisa ke bangiyok lagi press media jung kike ki ong ba ni don kamban wat ya kedal tenrai haka genong rim ba kini ka pai kasipnar ki mesi menta chu kan ke election te ni ne kali yang ke HPDRF dalam 3 an ni kloy ban pensai ha ya genong rim ya gejing sisa balai ba ni ki pai kasipnar ni boycott mo ikan election dalam 3 an la Hakmat Election Commission ru ladaki wan ladaki sneron kam ni kloy ban pensai tanpa ka dei ban long dah 3 anke omban ban ra keno ke huri hura lane keno ka kejing ya kajia